nga-nama, numbers, tekau ki te rua tekau, from 10 to 20. Once we get to 10, we always use tekau. And any number further than that, from 10 to 19 we use tekau. We would put tekau mā tahi, and so on. Tekau mā tahi, tekau mā rua, tekau mā toru, tekau mā whā, tekau mā rima, tekau mā ono, tekau mā whitu, tekau mā waru, tekau mā iwa. This is the change with that sequence. Rua, tekau. Kia ora.